Ndabasuje kandi mbaye ikaze ku makuru agezwe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 batangiye ibiganiro by'ibanga bigamije guhosha amakimbirane amaze imyaka irenga 2 hagati y'impande zombi. Nanone kandi ku rundi ruhande umutwe wa M23 mu kiganiro wagiranye na Al Jazeera ubwo yabasuragaho bagenzura umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yatanze umucyo ku bibazo bikomeje kwibazwa ku mutwe wa M23 nko kumenya niba ari abanyekongo koko icyo barwanira, aho bakura inkunga n'ibindi. Mwamaze kubyumva ko twamaze kwinjira mu nkuru zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi, twibanda cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kubana natwe rero biroroshe ni ugukanda subscribe mugakora no kunzogera, tukabana amakuru atandukanye twabateguriye. Mbahaye ikaze. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 kuva kuri uyu wa mbere ku itariki 22 Nyakanga batangiye ibiganiro by'ibanga bigamije guhosha amakimbirane amaze imyaka irenga 2 hagati y'impande zombi. Ni ibiganiro biri kubera i Kampala muri Uganda ku buhuza bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni na Uhuru Kenyatta wahoze ayobora Kenya, akaba n'umuhuza mu bibazo bya Kongo. Tabiri ibi biganiro ku ruhande rwa M23 barimo Colonel Rene Abandi wahoze ari umuhuza bikorwa ushinzwe gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro uyu mutwe wa M23 wari warasinyanye na leta ya Kongo. Colonel Abandi wanigeze kumuvugiza M23 i Kampala ari kumwe n'abarimo Lawrence Kanyuka usanzwe ari umuvugizi w'ishami rya politike rya M23. Intumwa za leta ya Kongo ku rundi ruhande ziyobowe n'umuhuza bikorwa gahunda ushinzwe kwambura intwaro imitwe yitwaje intwaro ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi bayo. Wahoze ari umuyobozi w'inama nkuru y'itangazamakuru n'itumanaho muri RDC yajyanye i Kampala n'abarimo witwa Matuwari Malungu kimwe na Okankwa Bukasa nk'uko bigaragazwa na Ordre de Mission bahawe na Ministre w'intebe wungirije wa RDC akanaba na Ministre w'ingabo ndetse n'abahoze ku rugamba. Sibyo gusa kandi nanone ku rundi ruhande mu kiganiro umutwe wa M23 wagiranye na Al Jazeera ubwo yabasuragaho bagenzura umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yatanze umucyo ku bibazo bakomeje kwibazwaho nko kumenya niba ari abanyekongo koko icyo barwanira, aho bakura inkunga n'ibindi. Kimwe mu bibazo yabajijwe ni ukumenya impamvu M23 yongeye kubura intwaro mu gushyinga 2021 nyuma y'imyaka 10 ihagaritse urugamba. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka nyuma y'uko abajijwe impamvu basubukuye urugamba nyuma y'imyaka 10 yasubije agira ati ubwa mbere nitwahindutse umutwe udakora, twahagaritse imirwano kubera ko twari dutegereje ishirwa mu bikorwa ry'itangazo ryashyizweho n'umukono ku itariki 12 z'Ukuboza 2013 i Nairobi muri Kenya rikomoka mu biganiro by'amahoro byabereye i Kampala muri Uganda, kandi nitwasubukuye imirwano. Ariko nyuma y'amezi 18 y'imishyikirano yabereye i Kinshasa na guverinoma ya DRC byatangiye kuva ku itariki 29/2020 kugeza ku itariki 10 Ugushyingo 2021 twagabweho igitero n'ingabo za leta ya DRC. Umuvugizi wa M23 kandi yabajijwe icyo avuga ku bamushinje ku uyu mutwe ushaka kugenzura ibirombe by'amabuye y'agaciro by'umwihariko icyarubaye. Bijagira ati aya makuru siyo kuko urugendo rwacu nirutwarwa n'inyungu. Tumaze imyaka 2 mu gace ka Bunagana hatagira ibirombe. Igihe twajyaga irubaya muri Mata uyu mwaka byari ukubera impamvu z'ubutabazi. Iyo duterwa imbaraga no gushaka kugenzura ibirombe twari kuba twaragezeyo kera. Umuntu wese agomba kumenya ikintu cy'ingenzi, rubaya na gace gatuwe ntabwo ari ahantu hacukurwa amabuye gusa. Twagiyeyo kubera abaturage bo muri Rubaya batakaga ubufasha kuko bari bamaze imyaka 20 bicwa kandi bagahatirwa na FDLR. N'ingabo zabajyanaga gukora mu binombe harimo n'abana. Icyo twakoze muri ako gace ka Rubaya nuko twahise duhagarika imirimo yakoreshwaga abana muri ibyo binombe kandi tubyubahirije cyane. Muri icyo gihe twanabujije umunyamuryango w'umutwe wa M23 kuba yakwishora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibyo gusa kuko Lawrence Kanyuka kandi yabajijwe aho bakura inkunga asubiza agira ati tuba ku butaka burumbuka twihingira ibiryo by'ibanze bihera kandi nitwishingikiriza gutumiza ibiryo kugira ngo twibesheho. Kira kandi imisanzu ituruka ku miryango y'abanyekongo hamwe n'abashyigikiye umutwe wacu, naho intwaro tuzikusanya ku rugamba tuzikuye ku ngabo za leta zihunga zigasiga intwaro zari zifite. Sibyo gusa kandi nanone ku rundi ruhande
Nyuma y'uko ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo byamaze gufata indi ntera, General Edi Kapende yahumurije abaturage anabasezeranya ikintu gikomeye, ryari ibanga rikomeye ariko twaje kuvumbura, tugiye kurebera hamwe muri izi nkuru zikomeye. Ni mu gihe ingabo za Fardc zibarizwa muri SANDF zaje ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo gufasha igisirikare cya Kongo Fardc guhasha umutwe M23, byamaze kwemezwa n'abategetsi bacyo ko kigiye kuva kuri ubu butaka bwa RDC. Ni mu gihe kandi mu gihugu cya Kenya Nairobi urukiko rukuru rwamaze kwemeza ko rushigikiye abigaragambya muri iki gihugu. Mwamaze kubyumva ko twinjiye mu nkuru zikomeye ku mutekano, politike na diplomasi, twibanda cyane ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kubana natwe biroroshye, ni ugukanda subscribe kuri buto mutuku, mugakora no kunzogera tukabana amakuru atandukanye tuba twabateguriye. Mbahaye ikaze. General Edi Kapende yavuze ko ibibazo by'umutekano muke ukomeje kuzamba muri Katanga. Ni mu kiganiro General Edi Kapende yakoze ku itariki 18 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024 ubwo yari i Lubumbashi abazwe ku bibazo by'umutekano muke uri mu bice bikomeje guhungabanwa. Undi nawe avuga ko bigiye kugira iherezo. Muri iki kiganiro Edi Kapende usanzwe ari komanda w'ingabo za Fardc mu karere ka gisirikare ka 22 yagikoranyemo n'abagize imiryango mpuzamahanga ishamikiye ku muryango w'abibumbye ikorera muri Grand Katanga, ndetse kandi iki kiganiro cyarimo abaturage bo muri aka karere. Mu bibazo umujenerali Edi Kapende yagiye abazwa ahanini byari birebana n'umutekano ukomeje kuba mubi, kandi nko muri iyi minsi ngo hakaba hakomeje kugaragara abasirikare benshi batazwi. Yanabajijwe kuri iki kibazo cy'abasirikare bakomeje kugaragara muri ibi bice, nawe asubiza ko abasirikare baba bahari mu rwego rwo kurinda iki gihugu. Edi Kapende kandi yanashimangiye ko igisirikare cya Fardc kiri gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano muke mu gihugu cyabo ushire burundu. Ni mu gihe kandi hamenyekanye impamvu abategetsi bo muri Afurika y'Epfo basaba gucura abasirikare bayo bakavanwa muri RDC. Ni ibyasabwe n'ishyaka rya Democratic Alliance risanzwe ritavuga rumwe n'ishyaka riri ku butegetsi, risaba ko ingabo za Afurika y'Epfo zavanwa mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo kuko zidashoboye kurwanya umutwe wa M23 urwanira ukubaho kwabo. Iri shyaka rya Democratic Alliance ubushize ryabonye imyanya myinshi muri guverinoma ya Perezida Cyril Ramaphosa, rikaba riri gufatanya bya cyane n'iri shyaka riri ku butegetsi kubaka iki gihugu cya Afurika y'Epfo. Usibye kuba iryo shaka ryarabonye imyanya myinshi mu nteko nshingamategeko no muri guverinoma ryabonyemo imyanya 6, bikaba biri mu byatumye ubuyobozi bw'iri shyaka busaba ko abasirikare ba Afurika y'Epfo bari muri Kongo bataha, kandi bitaba ibyo ngo leta y'iki gihugu ikohereza ingabo zose z'iki gihugu kujya guhangana na M23, ndetse kandi ngo hagakoreshwa indege z'intambara nyinshi udasize na za drone. Mu gihe ibi byose bidakunze ngo ingabo zabo zigataha. Bikaba byamenyekanye ko Afurika y'Epfo yahawe amakuru n'ubutasi bw'igisirikare cyabo abahamiriza ko abarwanya ba M23 bipanze neza kandi ko biteguye kurwana n'uwari we wese, ndetse kubu biteguye bihagije gufata imijyi ikomeye. Bityo aba bategetsi bagatinya ko igisirikare cyabo kizashirira mu ntambara kirimo gufasha ingabo za leta ya Kinshasa mu ntara ya Kivu ya ruguru. Andi makuru avuga ko ingabo za Afurika y'Epfo zaba zarananiwe gukorana na Fardc n'imitwe yitwaje intwaro, ahanini biva kuba Fardc n'iyi mitwe yitwaje intwaro irimo FDLR na Wazalendo baragaragayeho kurya ruswa, kwiba abaturage no gukora ibyaha byinshi byo mu ntambara. Hagati aho mu byumweru 2 bishize byatangajwe ko ingabo za Afurika y'Epfo zapfiriye mu mirwano iheruka mu bice bya teritwari ya Rubero na Rucuru, nubwo nta mubare nyawo washizwe hanze. Gusa bikaba bivugwa ko ababarirwa muri 40 ari bo bahashize ubuzima. Gusa kugeza ubu nta gihe kirashirwaho cyo kugira ngo izi ngabo zibe zavuye mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande Nairobi urukiko rwitambitse imbere y'icyemezo kibuza myigaragambye kuba. Ku itariki 18 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024 polisi yo mu gihugu cya Kenya yagaragaje kubuza imyigaragambye kuba mu murwa mukuru w'iki gihugu. Gusa urukiko rwitambika imbere y'iki cyemezo. Polisi ikaba yari yafashe uyu mwanzuro ngo kubera ko imyigaragambyo imaze kugwamo ababarirwa muri 50 ikaba igomba guhagarara ngo kubera ko yacengewemo n'udusiko tw'abagizi ba nabi. Ariko urukiko rufata icyemezo cyo guhagarika iryo tegeko ryari ryashyizweho n'igipolisi cy'iki gihugu cya Kenya. Bamwe mu bashigikiye imyigaragambyo bari bahamagariye urubyiruko kwitabira ndetse bakabaha n'ibikoresho byo gukambika muri parike ya Uhuru yegereye umujyi wa Nairobi, mu gihe abapolisi benshi bari bamaze kwipanga muri uyu mujyi kugira ngo babuze abakora iyi myigaragambyo. Iyi myigaragambyo iyobowe n'urubyiruko rwo hirya no hino muri Kenya yamagana izamuka ry'imisoro yarakomeje, na nyuma y'uko Perezida William Ruto akuyeho amategeko akirukana na guverinoma hafi ya yose. Abayoboye iyi myigaragambyo bavuga ko bifuza ko Ruto yegura
banegura kandi bagasaba ko habaho amavugurura arandura ruswa n'imiyoborere mibi. Nanone kandi ku rundi ruhande